Hello, mekambra shamurina wa pumura muhe. Ndino ndimiango kutara ko stress auriri, stress oini. Tushwe kusho stress oshino shivi. Mena kushavi oiri mwe shuno shua kamburo stressa. Kwenno kuri pura tena po kwenno kuri pura na wamena kushavi hanje wakamburo edo mburuma po o stress po shina puri mungura kusha rumwe o ude umbwe ya shimanga o uruma. Nusho uruma kusha omeri pura oiri njo kwenno kuri pura na wanu. Namano stressa ino vikane no vingi. Oiri uka no stress anjitusha it's positive stress. O stress anjinji mohepa kusha unguro shinanu. Waithano ku interview mothu ka interviewa raka tumba ukonyitho kulesa kushtavi umundu mashavi I had anxiety because of my interview and that is good. Mana kushavi ikupokusha ukare no kuvango ku okurihonga po kuvango ku kulesa kushavi muka shimoka ku interview uka no kudiro mapuriro pondondo yo vyungrambi mopa. Okay, atuka no stress ayarwe yo kusha it's tolerable. O stress anjimwe no ku handiro shomundu ondiro monganda po ondiro mundu rumwe ngwafuvera. O stress anjo oirimo yen no ku o stress anjukana yo mena kushavi ferala ndishwa hungo mundu umuna ure mundu ngimba mundu ngini we apokushenja mutu kapena kumunika nawa kushanda mundu meku pe ombudhe kusho mundu kepo hanje ovo munimo munyowe ori rongero kushavi mbwa panambo kape munika nawa oriri penyina shipeo o ondiro ya shimanga omwano wokuruma no mburu manjika apo udhuvo ruri ukusha ukamongrifa njiri shongrifa ukamontina yela wanje kona kudhosha pe yavi ongwaena momono nanu so injo stress anjo yo haka hananjo oiri mwenjikarira o toxic kusho shishika eto mushite momunyonu morutu noho mena kushavi ove hanje ngunda kwa haka hanokia kurirapo oronduka na wara munjireko o toxic stress anji ikamo ondiro ashimanga po ikamo omwasheru mwenkwe kurire ponganda yo vandu mbepo thambe shita vimberwa po gwe kurire po ruveve pupe hena ruthwero po rumo mwashengo ngutho kukonja kakonje na jamaturi uyo mwashengo mathu kushito plana rumo yokuto kuvaka yokuto kutia mo dostora kushavi maito vikuria ponganda unanjirio o stress na mena shavi evari ho mwashengo kamo munanjirio shavi survival mode okusha omeripura waru yeri kushavi mba metho kusavaiva orundu shimba hashitiro shinashi maperu mekonganda mekata meka morothewa no omwasheshi mekuru mongaronjo po omundu sheri mongaronjo I mutiti po munene eye okukara po ndondo yokuhama nokuripura teno nokuripura shavi mba A plus B plus C onjima ika create D ponambe kaka na uriri ondo ukamo mohaka hana yokwango kukano an instant satisfaction moshinaka rivesho nambano o shovandu tukano ruvedero ku yoku udhuo shina o processiera and then oshito shina no mara mundu nguri mo toxic stressa ovina vihe via at the same time usheka kano ruvedero kuripura tena no ku haka hano kuripura kushavi this is the best decision ashimba shitini mesh oshime shitina opo shimba shitini oshimeka ton mena usha eyukamo gitu sha go mode nambano o mwashengwe kuruna upeya akakara no riave do rodeo mena ushavi eyeka kano kuri hongana wa kano kupratina nawa ruhuka momburu mapo uka moko hakahan nambano ngomwashi tunovyungura kundinondi bieta o toxic stress amo vandu no mehingire ko vanda vehemberi bedaro odo uniform odo police obathorondate or marine anybody that is in the law department oirimwe ovyungura vyao vive podo stressa mano shavi omungo penduka ori kasho shavi ndinde mapeka yende usho shavi let it be a good day because I don't want to face anything no omundungu moshe ya movyungura akara no kushavi mbwa pari no penonjuwe njapshi omunungo shi uruma shime ya mkena shavi shime ya momeko vadai so o uruvi wa mundu uhepo ruvede okuprocessira o stress apo shock no nambano omundungu eshe hena ruvede ndu oiri mu binamba mbika grito kushavi omundungu ipeka thano yo kamundo vandu po omundungu mukukutu mana kushavi eye ngunda ha kurelaxa peyo vita
ahakurilexa pe udhiu ahakurilexa pe no udhiu woshikwa okusha ovinovo mbive muna muviungura vyao. It's very toxic and a normal brain needs time to adjust. Nambano vandu shivamena kushavi oviungura vyao vihepo kushavi vekare nina owo ongaro yako vandu mbo varwembero the civilian chimetwa pona umetwa kushavi tuhande kushavi o civilian no vandu mberi mo uniform ili metu turiahero mwanno peke omo munu shemba munu ngomukukuterika na mutu kena muti mauri maro viungura vyembie mita kushavi makukute mena kushavi you don't know what to expect okusha eye omwano mbwe muno omunyopo o riavede. It's different from the civilian brain orondu omunungo muno ndiro ivari hepo ukano those stress kushavi I don't know what's gonna happen. More now they process things differently. Okusha mona tuthoku okuto kudho kushavi hapo munduru mukaenda movi kwa po viungura vya munduru mwe vicreate okusho mundungi makathane ayo ka mundu vandu po makathane ayo mundu mukukutu mara kushavi ovinovyo rumwe mbive muna kave no kutherekara ko mundu nguve ka pamwe mara kushavi they don't know how to share it kapena mundu matheka mashimpae baka mundu kana shiku katundino ndipo kana shiku kapshi. So sometimes the behavior the vandu they create famena lo stress up the toxic stress down the muna moviungura and sometimes we have to try and understand nukuimba mbiunguro viungura mbiarikane all the traffic all the firefighters all the police marine people. I have respect for you guys. Your brain gets to see things that is not normal and I have respect for that and it's okay to go through the stress marano hoirimwe muhepo kuvaterwa iyo vandu pumavedo kushavirumwe o muno vikwambi mavi mutatu mithamo munyo mbi mavi creator o stress amwene pongaro yunjimunika ko vandu ayo kushweno vakukutu because your brain sees abnormal events and that is not normal and sometimes you do need counseling po therapy po kenda ko mundu kumeko pratini uri kuvosha mbwa hirinawa opo ikuvatirushavi how do you go through the shock and the stress that you guys see at work kushamwe no kukopa normally in a abnormal world that you guys get to see. Ushamonarikane, let's be kind, let's be sensitive. Kadushuksho munda uhe pomna peri undir hana movi kwa po viungura meri vichito kushavi mamuno vikwa. Uyamonao, be kind, take good care of yourselves and continue doing the great work. We do appreciate you guys. We are also very thankful of you guys are there protecting us. Okay, happy now.